Bazare nashobora President wa Uganda akaragira ko abantu abine business zine ntandukanye yansi y'emitwaro 10 batashembe kubana ibihoho umushoro. Ubwo nashobora ngo ubwa hati abashubuzi bo mu Hoima City bagumize mu kwihoho umushoro no President yaragire cinteci kandi cinshireka bamwe okutwarizibwa kubi. Obwire buno nti arume receipt zikaire nizigabibwa zitali mateka musanga receipt ekusoma sigiri food kyuka kandi bakuhoza tomato bakuhoza greens bakuhoza ebintu ebibisi so nabwo receipt ziziro na stamp. Bazare nainjira ashobora nko kufura abashubuzi aswit za Kiryatete kubafura kubatwara aho irufura ya bireri kigiremo bushomankuzi. Ubwo nainjira ashobora ngo bebemeza bamukurwa mu Hoima East Division n'abakosaristi yabaganyirwemo erukutana ho neje yahibweyo ahabwa association ekinte kitari cyo buringanza rayo ugenda mu maiso na office zikwatali bawo kama minister of local government akwakiri kirundi mwana wetu munyoro hano amazere kutawa mu office ekyo balam manyire kimo already kujja hano tugonjora ensonga zino kakusango ziralema abantu bati nyino kunira omulodi meya kamwandikire baruha kandi yayekiriza nti abantu bayitubano nibo bagenda kubanza kugenda omukatalawo. Ubwo nashabe bembezi okurebuka ngo mucyo gwo kubanza baguhereza abashubuzi babutosha ukurigiraruwe na mnonga abamaze imyaka 17 aha street. Kujumire kintu kya mulingo nkogo bayinisaba government nti etuhereze na omwanya guno mulingo tukayire nitukora hano niti tuwe first priority kugenda okatalako akaba kutekaniza kuombeko yano obwiri bwe sahim baide mutuka za government batinisiza abantu bayinisaba abakwatibwa bakono abakozi babo ite tuli road meya amna abakansalazi basike bibagenda kutwara batugambire bagenda kusemezaho batwala abasubuzi baitu mpatale kaitu akampaha akarufura. Hoima City Mayor Edward Isingoma nashobora ngo habe harufura ubwa hati ntija kora ngakatare ka Kiryatete arashobora ngo mbyari minji ntija kuhebwa abashubuza batuireho. Ubwo yajumije icyo kushoroza imishoro na mnonga ari abemba kora street arukorabura ngo gwarakwatwe nashoroze imishoro na ija kwatwa kandi atwarwe umumbuga z'amateka. Takubayeho sente ogu musuma tibali suppose kuhibwa aho sente yono bakubone bagenda mu katale muri tugonze bagende mu baragendamo tuje kubayeho busuru baitu kugamba ngo bagende omuntu wena bahiro sente nkahura haroho abantu abagenzere harugudo baine motoka ni saneri ya government batinisiza abantu ngo bakwa bagenda kubabinga hangudo babayihaho sente. Hoima City Finance Minister Godfrey Azora ashobora ngo mbere rushatu bina abubona bashubuza bayihandikise bakorera mu katara ka Kiryatete nibija kutwara mu katara ka Kiryatete ahabire harufura. Azora nashobora ngo abashubuza rushanju nibo bari kwija kutwara mu kataraka kugira ngo nibenda kubahereza umwanya w'umuyonjo kandi gutebekantsibwe kurunji. Akatari ka Kiryatete ari kuna guteka abantu akala kajya kuba nikakomedetinga abantu barushanye kandi ibintu byone bimtu bazire kugeka mukituweka gamba nkatwiti ya maize roho kandi tugenda kuongeraho yabakaze n'abasayija biro tugenda kuongeraho nendi. Hoima City Council Secretary for Finance Id Majezi kandi arukora nga Hoima East Division Road Councilor yahamya ko abashubuzi tubarukwetagwa sente zona zo kushashura mbebembezi ba Hoima City na mnonga omukufurwa okutwara mu katari akasia aka Kiryatete iyo muntu sente akatalako City ekakozere bizo nitwena tukakozere kiyonka abantu tukubahiya mihanda nibajyaho batari nagoze kikume kibakozereki tubasasuire amakara gasha kwa gadasaba